Maxaa af Ingiriisi lagu dhahaa ma jeceshahay kubadda cagta? Do you like football? Do you like football? Haa, waan jeclahay kubadda cagta. Yes, I like football. Yes, I like football. Maxaad rabtaa in aad cunto? What do you want to eat? What do you want to eat? Waxaan rabaa in aan bariis cuno. I want to eat rice. I want to eat rice. Ma waxaad aadaa suuqa? Do you go to the market? Do you go to the market? Haa, waxaan aadaa suuqa. Yes, I go to the market. Yes, I go to the market. Shaqo ma aadaa? Do you go to work? Do you go to work? Maya ma aado shaqo. No, I don't go to work. No, I don't go to work. Ma heesi kartaa? Can you sing? Can you sing? Haa, waan heesi karaa. Yes, I can sing. Yes, I can sing. Caano ma jeceshahay? Do you like milk? Do you like milk? Maya ma jecli caano. No, I don't like milk. No, I don't like milk. Ma jeceshahay macallinkaaga? Do you like your teacher? Do you like your teacher? Haa, waan jeclahay macallinkayga. Yes, I like my teacher. Yes, I like my teacher. Internetka ma isticmaashaa? Do you use the internet? Do you use the internet? Haa, waan isticmaalaa internetka. Yes, I use the internet. Yes, I use the internet. Halka aad nagala socoto waa xarunta waxbarashada ee Irmaan. Mahadsanid.